Babukram Sakulat Kopi Kosan Pelone Me Chopide APHRC President Mohan Singh Tokpi Amit Hangasai Hem along Perangkya Mai Kang Nipon Non biotang ton pen arjek tha ni jangkar biang long khiruni angkong kido prilu arong along ni phai pli ada por phai hini adap along kopi koson pen noni kulat me chupide kulat hempu babukram sapen ki puateng kela bangsa kulat along la kisia hormu duji puta kulat hempu ningri sin pen nangchi thandot la pen KAC kachari tim kar biang long ake hai CM Dr Tuliram Ronghang aphan ake hai nilita la so kulat pen si neso ni zu ka chelang ipon Lasi, KAC ahin pen nang ravek tu busi kisung ki podet abang pu babukram sapen kerap kacu hangpon. Nilimen ke ini babu prangsa krilu berong. Kosan si sedukan me celong pau lah. So dukan me kecu bang ke dita citheng nong le. Ma aju iri me gur prang lo. Ma ekdom me de thepik lo ting bok prop la so arjulong pensi dukan cewang lo. Ama si dawang dukan ang kin cili pen ke me de thepik lo. Mana por malah. Pray 2 baji घुरी मोबाइल चलांग लो 2 baji apa Lapela nali dukan ko pipia kon atangka luksan ko nali matha. Ini bang der bang ke idea ting te ek lakh an ke 2 bo gudang bang nang wasi kilo sama dukan long bang ke ek lakh hormu an ke lukok luk Kopi dukan lah. idea ting ke Kopi dukan. gelamat Lama. Lap so puthak nali pine siam pine mane tuning ri ke la polo mane nangrap te poson lo la pensi nita osomar kapachar li kicho kijun sob la pensi suli amat nangrap te pu siam tuning insurans abang ke abelang aku insurans dong suli polon te wal kuri ni cuma la ke par pengawal situ bom ma insurans bang ke suli dong belang Nijangkor biang long lakha ke thomching thong constituency acham kimi PS ke paro phar eso pathuak lamalong APHRC rachari asonga hin pen 6 sidor awareness la pen mas joining acha meke paman pon bangsa jai mek along APHRC central committee pen lam jai sarpo ang tong ing tika tharpur sing timung Bikram Hansi ampar tak lembra pet ki thi ki dinga tom chitong dot jai mek along 6 sidor aputhak adoya hoy aputhak la pen kewang GMP election kilik jia hot koson pen si APHRC asong pen pahai ponji maputa than pachini po mas joining along don 85 chipa ogdun rinti BJP lapen Congress aphat ning kaching samse lapen ning kachi theka bia jokse APHRC along nang chipa ogdun nang kok luputa than pachini po amri penang kiloberta hemari bongrum news tech report pay news Pini nang le tum la da ke wang pen kopi si kethek dam long lo chin thong arat aphat. Ya binongan kali tum dak cinthong hawar acom tu niapias mungkin ruralong dak APHRC mass joining program si pedokono akan ke dak lapang so mass joining program along kadok ave BJP Congress lapan AICC pen kadok ave don trok na kepra trok 86 houses an ini APHRC long na cepa ok dun mate nang March dun tasila bangso hut ki ong dong ke BJP claim bang aki hoy tum side lo lapan AICC lapan ke Congress long ke claim dun barim tum side lo asi cinthong ha war se tami cinthong constituency tami damtang ningkan isi hini aprang bang ke lada ke BJP si ki ong side lo tan nono bang ke muni tum chini lo ri tum sar jai kathat alang li la knowledge is power mate ka chini lo ja kong pu alam pen
sixth schedule to the Constitution of India lapan Indian Constitution labang soalam rada kan kapacini labang soalam ka chini pen jok se pini ongdung BJP Congress lapan ACC tu dak APHC long tingin na cepat menos Soalnya lah election di tu. re-election apa tak ke social media long kadu itu teklong prong side long dan ke high court website long masih nang le tumla YouTube long lam te teklong ji kasi ke dam tang cikluan fotrok perang pen la BJP lapan kala BJP long ke jam dun lang tu lapan hala non BJP long spokesperson ki nilo bohala Daniel Teron alang li social media long kami lason si penangan alang li pachi hundu non je APHLC tum rada pan cobai da re-election pe dui popor cobai da o alam pe na popsi alang li penangan lason pachi hundu si tame nona bangke re-election dui ma ave ma bangke nona bangke ratun thek dak apan ke court long la ke pending lang case ke apan case la so case pending bose verdict ke lang bose je re-election dui ma ave ma pa alam ase velo lake apan 62 Indian Constitution ateng polutang te ladak India dak 62 hawar loke ladake panchayat arona teng bendak election nang biu ni asam government tu aposi ladak Karbin Autonomous Council atum election sel amethang donai apan Karbin Autonomous Council pen mas election mate re-election bangke lake दो सितमे लगे पे दोन पोला के लापन के लापन सॉकेस के लगे तुम APHL से तुम हाई रखजी बीमा कद्दो को सितमे इंडिया लोंग मिनिस्टर तुम पुनन बा कद्दो को तुम सितमे चीफ मिनिस्टर तुम पुनन प्राइम मिनिस्टर तुम पुनन माजक सिता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ थाके दोने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ बेर से दोई अपन इवन हाई कोर्ट सितमे लापन सुप्रीम कोर्ट सितमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फन आरकान के लासी kang saijong se hok ing sai pami polotang te lake la re-election na puthang bangke lake le tum APHL se tum high vegji apen lake der sitame ke prap sitame lake re-election ke do wek bolake Soalnya lah tuar betul kan nanti tuh mau ke bang terus kami tekonong. towar ke thek ponong lo ke pamo ke bang ta pheri ni me ke Nanti tuh lada kara hai lagi. jin thong a constituency along hello Lili tek dam long an ban ke constituency ko ra trok ta development ga vet ma sita chin thong a constituency long development a yong che alam ma ke la pe na da ke dam tang inu ga da mun si MP lok ning kan trek ko ning kan ko man elo ga da ke hala prodip long pi do ta